dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik. Tema je ona koju ste vi izabrali, iako sam, vjerujte mi, jako pod gripom, ali ne mogu, da ne odradim svoj posao, Pošto ste izabrali tematiku kriptovalute, nadam se da se nećete isprepadat sve što ću vam reći, jer zaista ću vam reći istinu i onako kako stvar stoje, Malo nas zna, malo nisam ni ja bio tu u tome, 2013. jedan Bitcoin je vrijedio $200. 2019. jučer gledam baš na našoj mjenjačnici berzi 35.000 KM-ova, a $19.000 vrijedi. Pretpostavlja se da će rast, međutim koliko ste vi zaštićeni, sad idu na taj fazon, imate puno ovih ponuđača i puno će se javiti onakvih ko što je Bugarka sa svojim OneCoin. Iza cijele igre stoje oni koji su uvijek bili najbolji u bankarstvu, Jevreji, tako se bar priča i na svim portalima i na svim webovima. Ali uglavnom ono što kažem, kako zaustaviti kriminal na dark webu, kad bi ukinuli i Bitcoin recimo, oni bi automatski ukinuli taj, ajmo reći, kriminal, ali sam rekao da njima to nije u interesu. Tu se u biti, da sad opet ne pričamo dark web, ali ne mogu, uvijek je povezan s Bitcoinom. Jer tu se najviše prodaju slike iz 2016. dok je još bio ISIL aktivan, pa je bilo tih nekih najviše fejka i mučenja i svega, najmanje plaćanja ima i toga, ali plaća se u Bitcoin, naručivanje droge, sve što ide. Međutim, izgleda da i jače firme plaćaju Bitcoin. Ali ono što je recimo bilo šokantno, što se nedavno desilo, je da je Samsung platio svoj dug Apple u 30 i nešto velikih kamiona. Dug je iznosio $1,05. To dođe $1,50 miliona, sve u novčanicama po 5 centi. 30 kamiona su istovarili pred Apple, da su ovi njim civarama nosili. Vi imate Bitcoin mjenjačnice u Hrvatskoj, imate i taj tako neki Bitcoin cash, iako u stvari ništa tu nije opipljivo, samo se zove maltene tako. Najjače te valute koje se vrte i u koju svi ulažu je Ethereum, a najviše se sad kao nudi da će skočiti Ripple. Međutim, koliko su naša poznanstva i koliko su svi ti ljudi, po mom nekom stavu i po stavu nekih ljudi koji su, hajmo reći, stručni, stabilna, vidio ste, čovjek nestane, ne možete ga naći, tako se može desiti isto i s tim valutama. Iako sam vam pričao, ono što me jako iznenadilo, da su odjednom svi počeli, da je cijena zlata počela padat, iako ja mislim da će opet zlato se vratiti i da ako ovo ludilo ne nastavi se dalje, u neki dalji mes, ako opet ovi pametnjakovići koji su nagurali svašta nešto u ono što zovu lijek, ako se ne promijene, mislim da će oni nastaviti s ovom valutom, da je dižu i onda kad njima bude odgovaralo samo da srežu. Opet idemo, uništiti keš i onda ćemo imati tih nekih par valutica i to je, apsolutna manipulacija i dominacija. I sad, mi smo zabavili narod s 5G, a ne znamo ni koliko nas je 3-4G ozračio, jer smo pokusni kunići, jer smo, morali, svi imamo mobitele, mnogi smo dobili rak možda i od njih, ti ne znaš kako na nekog djeluje, ja sam stalno pred laptopom, i ove obične mreže,
ali kad te ekonomski neko stroza, znači možeš ti biti, ljudi žive kraj fabrika, mnogi gradovi, industrijski, evo moj grad recimo, međutim kad vas neko znači svede na nulu, izađete i samo ubacite karticu i vi ste na nuli, a sad idu na to da malte ne imate i to internet bankarstvo, da čak imate da i razgovarate putem Skype-a sa svojim bankarom, sad je to nekome ko koristi smiješno, međutim, vjerujte, širi auditorij, većina ljudi u Bosni čak ni nema račun takvog tipa. Tako da nemojte se smijati vi koji ste već duže u tome, mnogo ljudi i potpuno i shvatam. Čak sam ja ljubitelj keša i nisam zato da se keš ukine, to mi je opet nekako uskačivanje slobode. A time da će se to smanjiti kriminal i da će se neka, hajmo reći, totalna kontrola uvest, to se nikad neće desiti. Može se samo uvesti kontrola da neko drugi vlada, znači da drugi neko vara, a da ovaj drugi zaštićen. Isto kao što su karteli drogi, tako su karteli i farmacije. Mislim, skoro isto, a možda i gore čak. Jer vi malte ne s drogom, nekom većinom znate na čemu ste ispitani, koliko imate ljudi, gledali ste filmove, ne smijem ni reći evo ovdje sad jer se neke stvari još uvijek reklamiraju i po YouTube-u. Znači koliko imate ljudi koji su pokusni kunići bili na raznim lijekovima i dan danas su. Znači nije ovo samo slučaj s ovim sad, znači nego to je od kako je svijeta i vijeka. I mislim da ova situacija će samo ići na ruku kriptovaluti, bilo kojoj, u stvari neće bilo kojoj, on će sad ima ovaj Litecoin, koji su najvažnije, ovaj NIM nije toliko bitan, ali je bitan taj koncept, NIPS, volio da pogledate sve, znači ova moja videa vezana za NIMS-ko mrežu, ko nešto što ja mislim da oni planiraju da dođe za 3-4 godine. Znači nekako mi je ta 2024. bi mogla biti ključna godina haosa. Tako da mislim da treba se što više zaštititi, znači ne ulagati toliko u te nesigurne stvari, ulagati onoliko koliko možete da, što kažemo mi u Bosni, halalite, da, znači, da kažete nije bitno ono što sam toliko izgubio. Jer ipak mi ovdje nismo toliko educirani s tim, nismo sigurni u te stvari i ne znamo, stvari se brzo mijenjaju, stvari se nevjerovatno brzo mijenjaju. A ja imam jedno ratno iskustvo kad sam gledao, znači, da litar ulja, da stvari koje su vrijedne, hrana, voda i to vrijede više nego bilo koliko novca. Znači, gledao sam bukvalno svojim očima da je novac bezvrijedan papir, malte neko toalet papir je bio u ratu. Znači, možemo se lako dovesti s ovom situacijom, jer ako krene u negativno, na tu stranu, da, znači, totalno bude bezvrijedno. I može vas svako, znači, nulirat kad hoće. Oni se mogu obračunati s dark webom, ja sam rekao, imate Red Room sobu, možete je pogledat kad hoćete. Imate na Facebooku, imate sve upute kako doći. Znači, ništa više nije tajna, ništa više nije skriveno. Sve je više otkriveno, znači, imate i moj video, maske su pale odavno. I ove što nosam, ovo je sve više postao cirkus živi. Ja sam ne znam kad će više, hoće li ikad stat? Ili će se samo promijeniti, otiće Colorado, doće neki drugi. Sjaši Murta da uzjaše Kurta. Pričam vam, znači, ovim jezikom, jer da sad govorim neke, znači, valute, šta vama predstavlja Ethereum, ne znam, Ripple, Litecoin, ljudima koji znaju samo za Bitcoin, uglavnom. Znači, vi imate sad milion ponuda na Facebooku, a obično vidite taj Facebook daje sve ponude, kogod mu plati.
Imate ponude, znači da možete postati bogataš, da sam budale rade, da pametni sjede i ulažu u kriptovalute. Ja kažem da je to znači prirodno nemoguće. I šta sad, evo, recimo imamo čitavo, evo, hajmo svi sad recimo da živimo od toga. Svi živimo od kriptovaluta. I šta ćemo svi imati svoje teretane da nam ne zakrđuje mišići, jel, da nismo čitat poeziju, da smo malo, jel, duhovno bogatimo, samo je neće imat ko pisat, pa ćemo čitat onu stariju, pošto je starija ajin, jer ova današnja nije. Slušat ćemo, jel, muziku koju neće niko praviti, jer će svi ulagati u kriptovalute, problem je jedino što ćemo jest, neće niko praviti hranu, jer će svi ulagati u kriptovalute, znaš. Svi su pametni, zašto bi neko bio glup, po krompira ti ulažeš u kriptovalute. Ovim videom, znači, želim samo da vam poručim da budete jako oprezni, da turbulentna su vremena, znači ne znamo šta se dešava danas i sutra i da svaki dan živite ko posljednji. To mi uvijek poruka, možda sam s tim i dosadio, ali jednostavno moram to reći. Znači, jako budite oprezni jer kripto i to je virtualan novac. Znači, on danas jeste, sutra nije. Ja znam da ću biti napadnut od onih koji će tvrditi jest, ali opet kažem, može se do duše i ovaj novac anulirati. I to sam doživljavao i gledao. Znači, da vam i ovaj novac zaustave i prekinu, ali je drugačije. Drugačije i sam tvorac Bitcoina se ne zna do duše, ko evo sad neko kaže da je Japanac, Japanka, misli da je pogriješio, da nije, u biti, kako neko može osnovati društvenu mrežu i napraviti svoju valutu. Pa bilo gdje da je, a ne možete s njom neko, recimo, društveno ulaganje, ne možete s njom neko validno praviti. Ne možete, je toliko, ipak je limitirana. A ljudi je toliko, znači, uzdižu cijene, a ona je limitirana i po meni, znači, služi samo za neki, hajmo reći, najviše služi za kriminal i zato da nas što bolje ovako zatvore u kuće i da mogu da lakše da kontroliraju, jer ipak taj Bitcoin ima simbol i dolara i eura, u sebi. Tako da, zna se ko stoji uvijek iza igre i žao mi je što neki ljudi nasjednu, izgube puno novca u tom takozvanom internet rudarenju, ali šta ćete, jednostavno učimo na greškama, mislimo da je lako doći do novca, nije jednostavno, nekima se posreći, ali većini se ne posreći, većina izgubi. Eto, toliko, pozdravljaju vas Lexi Stigmatik, oprostite ako sam bio malo onako rastresen, pa imam baš jak gripu, možda nisam ni trebao, ali morao sam jednostavno odraditi emisiju da ne ispadne da sam vas iznevjerio. Eto, toliko, pozdravljam vas, pišite, javite se, vidimo se, čao.